Jabuka najbolje uspijeva na dubokim zračnim pjeskovitim tlima, odnosno srednje teškim tlima koja su dobro propusna za vodu. Pogoduju joj umjereno kisela i vlažna tla bogata humusom i hranivima. Kako bi pokazali kako pojedina hraniva svojom količinom i omjerima djeluju, postavljen je pokus na 3 sorte jabuka stare 4 godine u Trnjanima kod Slavonskog Broda u voćnjaku Stipe Velikanovića. Ispitivane sorte su Ajdared, Zlatni Delišez i Fuji. Ovo je već druga godina kako ja surađujem sa Petrokemijom, pokusna gojdba je to. Ja bih rekao, pored imamo 3 stvari koje su najbitnije u voćarstvu, to je rezidba, zaštita i gnojidba. Bilo koji od tih faktora izbacili, tu dolazi do projava. Ako nismo dobro orezali, ne valja, ako nismo dobro zaštitili pogotovo, a gnojidba je opet, sve ovo možemo napraviti i dobro orezati i dobro zaštititi jabuku, ako je nismo dobro pognojili, od toga nema ništa. Prije same gnojidbe u voćnjaku su uzeti uzorci tla i obavljena je kemijska analiza. Iz analize vidljivo je da se radi o slabo kiselom tlu, siromašno humusom, srednje opskrbljeno fosforom i kalijem te siromašno karbonatima. Na temelju analize tla postavili smo 3 varijante gnojidbe s mineralnim gnojivima uz varijantu bez gnojidbe, odnosno kontrolu. Tekuća mineralna gnojiva zapravo su relativno malen trošak u gnojidbi, međutim njihov učinak je velik i nedvojben u održavanju i kondiciji stabla te kvaliteti ploda tijekom sušnog razdoblja. Posebno je bitno naglasiti ulogu Fertine CA u suzbijanju i sprečavanju fizioloških bolesti poput gorki i lenticelarnih pjega, posmeđenja i staklavosti plodova. Ovo su 3 varijante gnojidbe. U varijanti broj 1 u osnovnoj gnojidbi uneseno je 800 kg MPK 71421 sa 24% sumpora. U dušičnoj prihrani pognojeno je u količini 150 kg ureje po hektaru, te tijekom rasta ploda obavljena su 4 prskanja sa 2% otopinom Fertine CA na izmjenice sa 4 prskanja 2% otopine Fertine V. 2% otopina znači otopiti 2 litre fertine u 100 litara vode. U varijanti broj 2 u osnovnoj gnojidbi uneseno je 500 kg 72030, u prvoj dušičnoj prihrani pognojeno je sa 150 kg ureje po hektaru, dok u drugoj dušičnoj prihrani pognojeno je sa 100 kg na hektar kana. Tijekom rasta ploda obavljena su 4 prskanja putem lista i ploda i to sa 2% otopinom Fertine CA, na izmjenice sa 4 prskanja 2% otopine Fertine V. U varijanti broj 3, odnosno kontroli, izostavljena je gnojidba. U varijanti broj 4 u osnovnoj gnojidbi pognojeno je sa 500 kg MPK 103020, u prvoj dušičnoj prihrani s 250 kg kana na hektar, dok u drugoj dušičnoj prihrani prihranjeno je sa 100 kg kana po hektaru. Tijekom rasta ploda obavljena su 4 prskanja putem lista i ploda i to sa 2% otopinom Fertine CA, na izmjenice sa 4 prskanja 2% otopine Fertine V. Rezultati pokusa pokazuju da je gnojidba sa visoko koncentriranim gnojivima opravdana, kao i dušična prihrana u 2 obroka. Svoju važnost ovdje je pokazala i folijarna gnojidba, koja održava kondiciju stabla i spriječava opadanje plodova. Rezultati mjerenja pokazali su da kod sorte Zlatni Delišez najveći broj plodova i prinos od 13 kg po stablu, odnosno 42,9 tona po hektru, postigla je varijanta 2, odnosno osnovna gnojidba s 500 kg na hektar MPK 72030, a s 2 dušične prihrane putem ureje i kana, te 4 tretiranja s Fertinom CA i Fertinom V. Negnojena varijanta imala je samo 5 kg po stablu, odnosno 16,5 tona na hektar, što je 2,6 puta manje u odnosu na gnojenu varijantu. Isto tako, sorta Fuji najveći broj plodova i prinos od 20 kg po stablu, odnosno 39,6 tona na hektar, pokazala je u varijanti broj 2, gnojidbi sa MPK-om 72030.
Nasuprot prethodne dvije sorte, kod sorte Ajdared najveći broj plodova i prinos od 32 kg po stablu, odnosno 105 tona na hektar, postigla je gnojidba putem 500 kg na hektar MPK 10-30-20, te dvije dušične prihrane putem kana i sveukupno 350 kg na hektar, te 4 tretiranja ploda s fertinom CA i fertinom V. Negnojena varijanta dala je 17 kg po stablu, odnosno 56 tona po hektru, što je 1,8 puta manje u odnosu na najbolju gnojidbenu varijantu. Ovakvi rezultati, kojima su svi zadovoljni, predstavljeni su i voćarima odmah nakon izvedenog pokusa u sklopu Dana Petrokemije.